وَمَنْ سَأَلَهُ حَاجَةً لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِهَا أَوْ بِمَيْسُورٍ مِنَ الْقَوْلِ. Egerde kimdir biri Peygamberimiz aleyhisselamdan bir nerse soray turgan bolsa, kaysyladan bolbosun, kanday muhtajlık bolbosun, bolsa ele beretele. Bolsa ele beretele. Egerde bolbay kala turgan bolsa, anda jak söz menen keteretele. Peygamberimizin uşul sünnetinin Kırgızça hadisi mınday. Aşın yok bolsa karşın yok bu degen söz var. Aş ber gelgenge, aş ber albasa karşın menen gülüp jılmay uzat. Oşol peygamber ber albasa, oşogo jol үйrөтүp, jakşı jılmayıp аны uzatat ele peygamberimiz. Aga katını saytpayt ele, peygamberimizin jomarttığın, toluktuğu mına oşunda turat ele. Anan gede Peygamber aleyhisselam gelgen adamlarga oda öğretele. Men sana haber albay kaldım. Birok sen uşunday gündörde gel, balkim Kuday talan bir dünya mülk berip kala turgan bolsa, men sana haberimde oda daga beretele. Jönele özüne özü karızdarlık botla Peygamber aleyhisselam. Ana oşon üçün Peygamber ötüp ketkenden keyin Hazreti Abu Bakr buna oşol Peygamberimiz aleyhisselam uwada kılgandarda төлөp berdi da. Atak bir uwada kılsaң төлөp berбейт. Al karız emes, al men berem degen bir koluna gelbey kaldı. A bir oşentip koluna gelbey kalıp, төлөй alбай kalıp, bere alбай kalıp, uwada berip koygan, sen gel oşunda berem degenderdikin Hazreti Abu Bakr emne urmatlı bir tuğanım özü төлөp berdi. Qad wasi'an nasa bastuhu. Qad wasi'an nasa bastuhu. Peygamberimiz aleyhisselam'ın yüzünün jılmayusu talaqatu vajhihi. Yüzünün jıluluğu bardığın özüne kamtıp alat ele. Al yüzünün ırayımdılıgın, jıluluğun bürögü adına başka bürödön çektep bölüp kalbayt ele. Özünün baldarını jakşı kara başka bürön jaman karaganda emes. Oşol gelgenlerдің bardığın oşunda emez. Musulman emesтерге de oşunda emne jakşı mamile karap, anın yüzünün jıluluğu emne bardığın urmatlı bir tuğanım urmattayt ele. Wa hulukuhu. Oşonda ele Peygamberimizin kuluk münözü dağı bardık adamlardan bardığın özüne tolukturdu kamtıp alat ele. Peygamber aleyhisselam'ın uşul kuluk münözünün dalili katarında urmatlı bir tuğanım Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde 228. ayatta. Allahu alem. Ve imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmetin min rabbika tercuha faqul lahum qawlan meysura. Qawlan meysura degen ayet gelet. Bu ayette tafsir müyassarda aytat. Ve in a'razta ni'ta'i haula'illezine umirta bi'ata'ihim li'adami vücudi ma tu'tihim minhu talaban lirizqin tantaziruhu min indi rabbika. Eğer de senden biri surap gelse, sen onlarga berişin gerek, aslında muhtaç ele. Birok sende jok bolgan üçün bere albay kaldın. Kudayım özü bere turgan rızkını kütüp deyit. Azır jok bolup kaldı. Bolsa ele sen beret delen oşolorga deyit. Faqul lahum qawlan layyinan latifan. Alarga jumşak, jıluu söz aytkının deyit. Kad-du'a ilahum bil ghina wa si'atir rizq. Söz aytkanda Kuday talam sana jakşı adaldan genen rızkı versin, adaldan genen dünya rızkı versin, Kuday biröge muhtaç kılbasın dep. Wa idhum janalarga wada berginin bi annallaha iza aysara min fadlihi rizqan annaka tu'tihi minhu. Jana Kudayım sana öz rızkısına bere turgan bolsa, oşunda men sana berem dep uşul sözüňi da koşup aytkının deydi. Şonuň üçin Kuday Taala'nın paygambary bir adam birneke surap gelse, bere albay kalsa, oşol adamdy jünnele jok dep ketirip berbestен jakşı söz aytyp, ana plus duasyny berip, hiç kaçan kim bolboğun dep. Kudayım kim kılbasın, rızkını kim kılbasın dep. Ana plus uwada daga beretele, geç sana berem dep. Mına uşul İsra suresindeki ayattın 28. ayattın emne negizinde. Fasara lahum aban وَصَارُوا اِنْدَهُ فِي الْحَقِّ سَوَاءً. O şenti Peygamber aleyhisselam sahabalarının bardığına ata siyahtı olup kaldı. Balkim atadan dağı emni aşfaq, gövrök, ırayımduraq, merimduraq boldu. Antken ata degen adatta baldarının sırtkı gelvetini oңдогон hareket kıla turgan bolsa Peygamberimiz sırtkı jana içki gelvetten oңдогон hareket kılat. Çında öyle 80-90% atalar bardığı bir de emes. Tura göv atalar var, baldar içki dünyösü, aların talimine, tarbiyasına mani veret. Birok adatta, ayrıca musulman emesterde gövünçü oşunda, bizde de oşunda olup kaldı. Balanın kursağı tokbu, figurası jakşıbı, spor zalga aparat, fitness klubga aparat, basseynga aparat, başka aparat, maşıktır
турат, чачын кырттырып берет, бетин жуудурат, тырмактарын алдырат, курсагын тойгузат, кийимин алып берет. Ошо баланын сырткы кебетесин, краскасын оңдогонго аракет кылып жүрө берет да. Пайгамбар алейхиссалам ошону менен бирге адамдын ички дүйнөсүндө аракет кылат эле. Чыны каталык кылган адам ошол баласынын кийим кечегин, тамак ашын, тазалыгын, фигурасын, күч кубатын, акыл эсине сырткары да анын жан дүйнөсүн, ыйманын, илимине дагы сөзсүз түрдө маани бериш керек. Пайгамбар үммөткө ушундай мамиле кылган, урматтуу бир тууган. Ошон үчүн чында пайгамбар ээрчиген адамдын ички дүйнөсү таптаза болгондо сырткы дүйнөсү, кебетеси бардыгы таптаза болуш керек. Мисал үчүн, пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан чыканактарыңар, согончокторуңар, колдордун бүгүлгөн жерлери кир болбосун деп осуят кылган. Пайгамбар алейхиссалам сакалга маани бергенде, мурутка маани берген, тишке маани бергенде, денедеги жыттарга маани бергенде өтө осуят кылып айткан. Пайгамбар алейхиссалам курсага чыкканды жаман көргөн. Пайгамбарыбыз алейхиссаламдан жаман жети чакта келген эмес. Пайгамбарыбыз алейхиссалам эртелеп турганды жакшы көргөн, кеч уктай берген жакшы көргөн эмес. Ал эмес, кээ бир риваяттарда келет пайгамбарыбыз алейхиссаламда эч убакта бит сирке болгон эмес. Эмнеге десе анткен ал сасык жыттан келип чыгат. Эмнеге сенде бит бүргө бар, ал кембагалдан эмес, ал туура ошол себеп болушу мүмкүн. Сасыктан осуруп, кечке жата бергенден келип чыгат дейт да. Пайгамбар алейхиссалам кийимин карайт дегенде, илинип калган тикенектерден же жанагыдай кыл эшек менен ат мингенде ошонун түктөрү жууп калганда, ошону гана карашы мүмкүн экен. Бирок ал кийиминен бит же бүргө табылган эмес, урматтуу бир тууган. Анткени анын бардыгы ыпластан, булганыштан эмне келип чыгат деген маани.